kani kalong kabang asmo dongkam parat mangis ken bubuni ki saki kata mar kumang lapan pau mana kani bawan cakap lidi ngayo ban saki ngayo witness ya jinglong jongka present existing building mo kaba lator bar kabang don chu ta jing singai bar haju por kalong ba ngalawan ra ru ya ka kani ka ju ka issue mga kali po ka automation last automation ba kanu ka jing register jongki nampang ti kalong ba jing penpau no is in charge kalong ba tadi arspa khana jing register jong arsnam arjarsan ajar arusan ti akaju hi ka snam ngakli tu kanu pat ki ba sha dinai mo ba sha kantai no kalong kumba shispa khadar bashan dinai ti kani ka penpau bala dong kam kerki hoi mar kani ka existing building kadon jingsha tam san apartment ki divide artli tu kalong sipo total jongki general patient but artli di VIP room ti sudai hi ban kentu nambau JD minister ba ka government kan le kan come up immediately with a new proper building structure kan bakani kan londru ka parking place ka babiang ki facilities ka babiang na ka nongpang umar ki nongpang nile chithi particularly kalong satish po belo academy thik tara ka bantai bapang wisdom dei namta bakile na ka banta pan soba ani bani sightseeing tadi halo ta nongrim ngaru ku wina prank responsible representative ngasudai hi taman shu ai jengmut ngasuba kalong pabiang hoi kumu opposition bansu kanto kata kanum biak ndai kadon kapor ya bang hapan ai jemut kadon kapor ya hapan kanto kadon kapor ya hapan ai ke jero gitu kadon kapor bang hapan ai ka ketiga mon ti kalong na ka banta welfare jong ki general public kamtam ki patient tu ma panpa halor ka jingdong kam jong ka jaga kamde ke jingkwa kade ke jingdong kam namar arpoi tli kisnam laya du badon kani existing structure mata ko old structure hanti po khali house velo ti ngai bakam serve shu nagarau dongkam ya ka new building rolong proper planning kemudian ke parking kemudian wifi bara ju po ken biang ke facilities kemudian umut pa ngalapan pa po city bagi dongkam ni ka luxuries ka mokai ka ki kamera deluxe mo ngem ngem dongkam ru ko ba la bang serve kam tam ya ginong pang nomor kidon ki ba spend time lemba ka jingsto mo jongki de ki panai ba dolu de kisnam ti kalong ki nomor ka dawa jong ka di dawa jong por bala de jen bang yo ka proper care health care ko piang po state ngem nong kam manage ti wat mga ko mi kmat nong kam manage ti nomor kata dawa bang urge ya ka government lemba ka mo JD minister ban warna no immediately yani ka new building ka dong kam kerki ka balong ka jing mantoi kham tam pi ka kantin spring of hope di ban bat ya ka di ban pene ka mo ngam kwa bakani kan kala kata ka source of sorrow mo na ka bantaki nongpang jadi halor ta nongrib but kum uwi na pring no mi responsible representative ngamron i ngadon tang tulok ka scheme tinga sngo ba ka thir ngamde ya tambawli sumar iti ki brin po constituency nani badai ki brio ki basumar na kimi pak ki banta jong jala mikhalia ba kidon ki bakli bangi po social media bo boleh buat dalam habli ayat ka scheme ka ba ka dei barka 19 jaw 17 Shillong constituency boleh habli rash po velo kamdei bangi ira ikani po velo hospital ara ikani po velo mikhalia house kani kalau tapan syai barka dong kam mencoba bro ka ba syai khamtam nakabanta ki real name nakabanta ki real account kemudian namta ki fake account ki fake name kabang ko ban bersai kalau boleh ladang ai kita ka ladang teru ai kita bisa sanpula mo sa JD department nakabanta ba kanong sibanta ngayo contribute lang kumboy na preng namin kaman namar kamday kumo ong fi kamday tang kipuy na po constituency balik ba siya smarkani ko lang sibanta kabalong sibentar ngayo ya kaban kata lem khamtam ki produk personal bar khamtam ki citizen jong ke jela Meghalaya tibat ngaterwa ya ni kesan pula amar kumba ngalapan pau pa hoi ngadon tam tulok bar kaski
Ti ngasim dia kadir kalau ngasim apa ba ngas pa ba. Ako an bu ujik li hatu long kapop si. Ada ngasim dia ka scheme po constituency man ai po vilur Meghalaya House kalong kapop si. Bali kalong pa klase. Mo tinrei kani ngasmo ba kumui na paring na bikman. Ngayo ri ka panai ka tiga dia tiga mon. Kamar kani ka jing offer ka jonga ka jing terwa jonga kam ka first time men bang along MDC kapo district council mensua along concern ba na ka banta ka boundary te ba na jupan paw hapo aying dar bar thawa jong district council ba kumno kum ki primary ra dangyo ya ka ban dekhat no mo ne ka scheme ko bangidon de si san phawajar morwi UMLE temut lai phawut ki amani ngidon sorry amut lai phawut ki MDC hapo ka indar bar thawa jong district council ki HDC temut ada ni khailang pat ada ni dekhat san phawajar kanwan Kharsan lap pun nak set up yang developmental activities haki sensitive area. Kamtam kita area di belon ke dispute. Kadang bagi nak pendek pensa yang hok long terai kamtam bahkan do siap. Tiga ni kamdai ke first time ke bang terwaru yang ni kesan pulang. Mo tindai kani rumah sudai ba kanong kecing sarong ya ka constituency. Hak kerteng jo constituency mle hak kerteng jo mali. Hak kerteng jo constituency 17 no constituency malah bu kecing tho malah terwa sya Minister Putaburam Jongka JD Department tengah ia ke start Jongka Department kumnokan penbiang yang tak ngamut ia kita kibata ha bangar mana ban fulfill ia prosedur ha bedai kumnokan pendep ia kawan pendep ia prosedur na banta ka kenika operationalize si banta ka contribution ke